Yada say yamwakwa baby me Adom TV Badwam na o hyanafe no abie wo fidie no a yade kase no akwa akogu de adu so no yade obon krata no na fe online stories ahodo a yensa ka no na yade ebro incoming 2064 ai Bismarck akwasi si jina na so hapa be me na me ma wache afia me jo so ho ye de na bia boko yade nyame aso obia ho ye na de pa achi ye de yakopon ye di ne yi enen so ye fiada we now trip Florida. It's a record the second week of September 2023. HSN Chafi Ekuguano. Ye to you and me from me afin. So here. The Yamiasa Santiman for phone now, Smechiamo. A chiamo pa Yamishra a Santimampon. Na Yankosum fa Yantumapa infra. Yankosun Yejidi and Yarish Muse Mampon be ye. Asante Mampong bejina ne naso because yakunya is second in command to the Golden Stool there. I will say yempuntu a second to location of the Golden Stool. Send you kumacity no. I will see nyana so best 70% to Asante Mampong. Enyuma bebuso and daso Mampong. To be a free Mampong be a nyare shimu na otoso say Asante Mampong the next few years and months to come. Uramampo ni anchira se wabusua fie ni a gise obisa afia so ho ye se bia hye how many times na person obisa nipa de ade chi ade sen bibia si uhie onua bisa so ho ye je wabisa maka na so orati wie ye no asa ko sa opuma no asemati 2064 na opesa mensensi so ana ai eti nyame ya do bebem nyame aka eno na bebem ye de radius be bi odi ya bedre na kwasi ya na omayimu ade bi koso a on se bia land bi wo ho ne bia de tonfo ne yakoho ne yakọ ye ya ade wo ho obi anka hwe na afia abe sinidwa wo ho kwasi de ne dia beka ho obe de ne dia beka ho we de ne dia beka ho saa na grow na ye kese mi wa nye dia assembly wo ho unim say aha no da bia e ba be yusu na me biso ada na asase na no ya yen stop ye ni ye betwen amu ya tena ho for 30 years afi na oba betu ye na afi abaye say ni anu aduane aboye na mo ye sa mo anya de na nti sa na ye de ada ne ntimi ade na ye na anye ho na ye wo se ye yi efu ye nyi efu ye twen ama ye bedi hini na ye te se ye betu ye no ase ye nhuni pamobo ahokyere brem ne ye ba betu ada na te sa if yes I net here because of amanyosem number 1 2 ye were more traders in Ghana ye si dwase ne ye te se de kurabenya spillover but for us ye betime gina na so aka se ahade ye se ma ni pant na anto ande no ye ntimi nka sa asem no because okoken ne adwadefo ne be gaage amanyofo ne se mu de muntu ye abato dura obebeye na make say enti MC ne de no sebe ya yente sa asem we ye beto tie bet asase na wahu ba ko mienu miensa ebobo yen nyu free work efia omunye atomic kwan yi de ba atomic runabout odo ma ya de mu yi wo mu de NHIS for office office but still oh yes ebi mo sa ba be gina ho kwa benya yi si yi wonum no oh yes but still ebi mu da so tonton wo ho yes nti ada na enye si ehun ye o ye hu en sa na nti se no mo move afi baby etu omo na omo ko asoro ho akọ police station no ebedwa so say me wa ye wo kwabenya market wo ho yes oh ade no asase na ne ye na eka ho because edwani nyina kọ kwabenya market ho no mu a there's no way ye ba be gina kwan no ho ato ukọ ho no so a space no etisi ho ya na dwanefo no mo nte sa dua se ye kodwanu amanfo emba because omo options so duru kwan no ho a no beto dwam no benya bi but oba na oduru kwan na wanya bi a obekọ inside ne amanfo tu card ko mos ne ade because ne wo pa ne bi ni nkwanche ebi wo nkwanche ango to asan na chi that is it se mo nyina mo gitum se ye nyina e kodwanu se dwan wo ha se nkranfo di Jones awam na ho na dwane nyina wo a ye nyina betu ka ba ho because any option ade ne e pato sa mu
hia ti wo nyina so mo ntiase na mo moving from kodwanim at least edwan kakra bi kwa ba bi kakra bi na benya de atena be say edwa de afie nya wuram say kim ubenya kakra be fie edwa wo sa hyase na mpanimfo no mo me enye ye so fie fan to eti na se ne esi atinsa wam enkra kumase kwan ya tipa tribe akote fa so be kun edwadefo yi menyi ni so se ye trans na ye twen se hwe also mo ye kwan nti na ba kwan ni mu nti nipa ne cars na edotonfo wo ye risky na ye kwakopa free mo nti se ye kwakokun ye hoja ye manketwa wa akire ye kodwanim edwa na mpanifo asidi aman no ene be sra assemblies no so no se mu yi omo nso a ye make sure say alternative because nipa ne ba na so wanya ba bia antena esan so nso ntimi nkoda komunti no o de ani bire ba begina kwan no see Tommy no kra ma no be kofie na afia da ne ntokwa yes but ye mpe alternatives emfa mo so alternatives ne so ba sa ha na be kakrem na benya jigo kakra obeto obetimi akoto store so ye nya kwan chane because ka na kohwihwihwi ba no ti asase no yenye nti me online ti mayasase wa adomonline.com Ebra 2 jail 20 years after threatening woman with cutlass snatching mobile phone. Be sure so be 10 years. Boma be been training mobile phone free and so. To come wa we read ku akira. Bo hu be akuro no wo anymore NSMT. No. Ensam for so court revokes Prince Tego's bench warrant after he pays 71,000 Ghana cedi. Nti no so unim sa case. Oh yeah. Azam kan watwi wani. Oh say enya de foforo nti no say ne so timi akwakwale afia de na say. Ya ban hwehwe ni biem wa wie ho. Adepam so ena efiada nti kwasiada ye nyina ye ntena ho sade oto afidie hui. Na week 5 no de next so wani so ka kire casual wear papa bi a wo mu design ye no. This year no tough o. Nti mesro region. So ho. Nti sade afofuo dimu ne asante dimu ne framantam dimu no ne ade no. Region ti wo rep or represent or region no a catch no onyere no design so no o made ye fit ye fe nti na me Adom Sunday 4 pm ofidie no se de da hasisi a na da ho na wo hye na wo region rep wo mu de wo man fans no na wo boa no e ma wo no so tumi e we nti ho asem so enie bugri na abu part seni we part 2 and e be show video no and e be show video no okay nti another okay, so when a leak tape scandal, police suspends interdiction of 3 officers. And no time ben about here. Maybe 10 more. Wait, first one about interdiction they are not but and now no pay and update abba say please for so must suspend the interdiction. They say omda so ye police for. Omda so ye police. Some person parliament wie omo adwuma omo eye. Ansana. Omo ya at fault yes. Na ne raise questions be believe. Even the suspension of the interdiction. Enu kran so ya raise questions. Na me say nti nti before wo interdict no. Why ready wo ho no nyina na ne wasa Joja go for dampare. Hey bambo security nti yes ho asem do so nti when na America no. Another leaked video the Bugri Nabu talks about 10,000 Ghana cedi police monthly contract and the contracts at their day boots me see videos no afia and you be show videos we nye tape we video what no Bugri Nabu anim so no emu ekasa ebi so ye phone record be no dey twentwon for authentication asade is very risky pass say am wudi nkomo phone so kra you have to trust anybody oh yes ti gon se wudi an wayu modi o mo pen wo se me dey se me wudi ko na record me ko nipa na meka no asem ofre me ya meka times 10 of the record ya ko chire say nipa yes no yes asama bi anke be kra no kakra Daily Guide join us NDC invite Alan that is one gas we free MPP and Tom say join us say party the Adom and so free MPP mo e dey be afia so was one call presidential race ni mo no nkyere say we free MPP dey be fa we omo yi na free mu dey you know omo na yi na say dey ko say
Mahama be fa no running mate na eno nye possible omunya sasem eno nye possible na nka ndisi be pere enye possible boy maybe if you offer na ndisi for na towards their friend say join us because so man the qualities of John Allan Kwadwo Kyerematen so the sa qualities no eba ndisi mu a ebeboa omo part no and it from see e wo mu se was on free NPP mu de but sebi ye you baby a no bi anyi ni baby a okay so bi anyi ni baby a eye na adwen na wa be kire say presidential no want me enkobi yente hwi biem afemo so ne ha de keka eso no bi e kan sem de wo se ti na de bi e kan say if you communication ehia communication communicate de wo kan yes se ukasa ese munya ma onye na ho tokro you leave people to feel it for you enti that caveat what be share was say in the near future I will announce my political stage, you know. Tokro kesiye. Says obiya woni o sade agum. Ebi de abo, ebi de anua, ebi de sawdust. Eso no obiya peso de agum de fele. Say be asa tokro ABC. Ejen this for the some free Allan Kyerematen. Ghana qualify for AFCON. Who say chia? Ti IGP fire COP Mensa 2 others. Ya suspend sa adeway. Limited voter registration. NDC sues EC. Mahama accuses NPP of corruption. Daily Guide. The Chronicle. Boy 21 allegedly severs head of nephew in Adom. Court to rule on mosquitoes bail application. CSO's loud operation of cylinder recirculation model. The Chronicle. The Finder. Women, children voices sideline in climate actions is a fatal error. Second Lady, Her Excellency, Mrs. Samira Baumia. And I can't say. Newborn holders receive 2.3 billion Ghana cedis as coupon. NDC 4 other political parties sue EC. The Finder. The Inquisitor. Food supplies to SHS. How Nanado was disobeyed. Comes to the picture of Dr. Yawose Aduchum, Hanan Abdul Wahab, and President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Slaking. Food and cray, Adrian say, me serious. Oh, yes. Yes. So, baby, no, you can't. But to me, drew a point to be not omunity. Yes. Wow. Hey. Serious oh. Adding. I'm almost free parents. One mount Banadiania. Hey, Debbie. And what other penny movie pana? What can I? Now, something median won't you know? You can't, but so Boka better say, a man from pay free such as I said. Oka no mecano. Wow. So a moon pay from free such as an egu. There will be no chief for us and Pacodo. But the challenge now, Abano, and nodding. It is not just about it's a uniform na enqua a different. It makes me manage a move to be a remark what but the Gianni Aquada ni bedidi because a stage no bedroom or mutins no. Now what did the next minute now I didn't so no be no training in yes and or be member son Obama no so the who babu gangs no me idea because a common no to be introducing bibi kakra bi manual once on na ekro nti we de empanifo a year free as aduane aduane fa ye furu pan de en sha ban yo an empanifo kwa so muntimi so na na meka no and nya wofo no bia nso na bi wo bia na man kakra obaje na di oh yes and obi on so say ade no free SHS nti na wofo no mo nso no wo makukuru bed ni nyina akogu school it's because of the way nso a ye kire free SHS to be honest fear bi mu kura tabri wo mo emako school keke trunk kura wan fa bia kan na so ntime nya ne sa trunk efia na say e bad trunk wan fa bia kan school fees no what yes wo tua ma wo say ye ka chen say o fa we ba for was oh na do say free Dabi na mo na mantie ni bi no wa wo ba o pay the visit o nkọ hwe no say free ti eno ane say wo pagya na to PTA dues there o say mampani me sa de ba PTA dues there o say Mr President
awofo etwea PTA because most of the schools na edi hene no PTA efienko anti emfa mu nsi ha na ye ko agudie mu nsam no eba na fe ye de health tips apollo no a so de acheche nkrofo no se binye wo a mumien pay attention na wotwi mu ne fie de bewie etitie ne ye ma ye mpa na fe sister Sandy bi ye guide ya hosepe ato aso ye kwaba na ye de aba